UMani utholakala necala lokweba ngemva kokuthi kubhadelwe ngephoso i-14 million rands yentela imali nge-akhawunti yakhe ngo-2017. Phezu kwemali leyo uMani usebenzise imali engange-800,000 ngenyanga ezintathu ngaphambi kobana ubuchaphobu butholakale. Umakasata uTonet Olivia akhe ngawagegeda amagama akhe nakakhupha isigwebesi. Uthe batsho uMani ube mahamaru nehlizwede ingasikukuthi uhloka imali. Umakasata uthi ukugwetjwa ngaphandle angaye ejele angeze kwakhambisana nobele lesabenzileko. The only form of sentence this court deems appropriate today is that of direct imprisonment. Kodwana amagcwetha akhe akavumelani nesigwebesi. Siqinisekile ngakho konke into yoba le sentence yanamhlanje it's shocking, yothusa kakhulu, kungakumbi xa even ukufunyana kwakhe netyala kuthi akwenzi sense. That's why sisithi i-High Court will definitely come to a reasonable conclusion of this matter and see ready for that. We are going forward with this case. Iphiko lozokuthuswa komphakathi lisamukele isigwebesi. Siyasamukela isigwebo kuba siluthutshiso besicelile kuba inkundla inikezele isigwebo soba aye entolongweni. Yilonto ke sinikwele inkundla. Siyayibulela ke kuba siyayibona kuba isigwebo silingene kanye ulophulo lomthetho olwenzekileyo. Nanyana kunjalo uMani uzokusola ngaphandle ngebheyili ukufikela mhla kuphuma imiphumela yesibawo sakhe sokuzibilayeza mhla amalanga 11 ngenyanga ezako kaHlabandangana.